Mu gihugu cya Uganda inkangu n'imyuzure byahitanye abantu barenga 40 mu burasirazuba mu karere ka Bukarasi. Muri Cote d'Ivoire amashyaka abiri akomeye cyane mu gihugu arahangana kuri wa gatandatu mu matora yibanze mbere y'itora rusange rya perezida. Ubwa mbere mu mateka abashakashatsi bo mu Bwongereza babashije guca burundu ubwoko bw'imibu muri laboratwari. Muri Afrika y'Epfo Pikbota yitabye Imana ku myaka 86. Uyu mugabo niwe wari ku isonga rya politiki ya guverinoma ya apartheid, ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu. Naho mu gihugu cya Armenia, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yemejwe nk'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga igifaransa.